Ada himbauan malah daripada kakawanan namanya kawaja malam ini kada usah turun ke jalan, kada usah maniup tarumpet, kada usah budaya-budaya orang kafir ujar kaita. Bagus saja kalau himbauan itu tadi disampaikan pulang. Jadi padahal kakanakan kada usah nak kayak main petasan, maniup tarumpet, betupe nang kaya kepala iblis itu. Itu budaya orang kafir, kada usah kita mau empati kayak itu. Jadi biarkanlah orang-orang nang kada tahu agama apa kaita. An kita orang Islam kada usah. Itu dianjurkan kaita ta. An dikhawatirakan kaita kalau termasuk di dalam man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, dikhawatirkan barang siapa mengikuti kelakuan satu kaum kena dikumpulkan Allah dengan kaum itu, naudzubillah. Mudah-mudahan kita berataan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, sehingga kita bujur-bujur menjadi orang Islam zahiran wa batinan. Mudah-mudahan kayaknya kita tak kumpul lawan Rasulullah di dalam surganya.